Nguhaye ikaze nanone urabizi ko every day every time mbanditaye kugira ngo nkwereze stories zitandukanye zigenda zivugwa makuru hirya no hino ari imyidagaduro sport entertainment hose ngenda mbikubwira ndetse n'izindi nkuru zidasanzwe maritari kugira ngo uzumvira hano kuri Warasiro TV ngaho ukora subscribe yikore muvandi uvyibuke kabisa hanyuma ukomansi ngo tubwire ati turumva byagenda gutya ivyo baraza rero kuba bitwinjizamo neza cyane kugira ngo tukomeze tugire imbaraga. So nkuzaniye breaking news akakanya wo bita Prince Kid akaba agejejwe mu rukiko rw'ubusabe bwa Prince Kid rero bwo kuburanira rero wo bita Prince Kid akaba rero yageze mu rukiko ariko asabye kuburanira mu asabye rero kuburanira mu ruhame ariko urukiko rwanze ubusabe bwa Prince Kid nanone biranze akakanya urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwanze ubusabe bwa Ishimwe Dieudonné Prince Kid n'umunyamategeko we Nyembo Emeline basabaga kuburanira mu ruhame urubanza rw'ubujurire kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo mu gitondo cyo kuri 29 akakanya none Gicurasi 2022 Ishimwe Dieudonné yagejejwe imbere y'ubucamanza mu rukiko rwisumbuye ngo baburane ku bujurire kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo yazanywe yambaye imyenda y'iroza isanzwe yambarwa n'abafunze ndetse ari mu modoka y'urwego rw'igihugu rw'ifungwa n'abagororwa ku itariki 13 rero Gicurasi 2022 nibwo rero uyu mugabo yaganye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwemeje ko uyu Ishimwe Dieudonné afungwa by'agateganyo icyemezo cyajuririye mbere y'uko iminsi 5 igera nkuko byemewe n'amategeko. Urubanza rwari rwabaye ku itariki rero 11 Gicurasi rwaburaniwe mu muhezo byasabwe n'umushinjacyaha bwagaragaje ko ari kubw'umutekano w'abatanga buhamya ndetse no kurinda imico mboneza bupfura. Kuri uyu munsi nabwo rero ubushinjacyaha bwasabye ko urubanza rw'ubujurire rubera mu muhezo kubera impamvu n'ubundi zavuzwe mu iburanisha ryo mu rukiko rw'ibanze. Ishimwe Dieudonné n'umunyamategeko we basabye umucamanza ko urubanza rubanishwa mu ruhame kuko iki kirego cyagaragaye n'itangazamakuru abantu bose bakakimenya kandi ko umwanzuro w'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ukaba warasomewe mu ruhame. Nyuma y'amasegonda make umucamanza yavuze ko urukiko rwanzuye ko urubanza ruburanishwa mu muhezo kubwo kurinda imico mboneza bupfura kandi ko kubera ko nta tegeko rivuga ko urubanza rw'ubujurire ruburanishiriza mu ruhame kubera ko urw'ibanze rwasomewe mu ruhame. Abanyamakuru n'abandi batari muri dosiye y'urubanza bahise basohoka urubanza rukomeza mu muhezo uhereye saa 3:05 rero kugeza amagingo ntabwo turamenya ngo se bimeze bite gusa ijisho na kamera na record biracyari mu rubanza. Reka nanjye nkomeze nicara hanga ndaza ku byose kugenda mbiguhereza 5/5. Uramubona rero Prince Kid mu myenda y'iroza cyane anyuma umusatsi nyine of course ntago yawukundaga ni bisanzwe kuri Kid urabona ko atujemo neza cyane yafite ikaramu mu ntoki ngayo nguko cyane uyu rero bakaba baramwise Prince Kid akaba ari mu bushinja cyangwa se yageze mu rukiko tayari ariko bakaba banze rero ko aburanira mu ruhame. Akakanya rero turaza gutegeza paka tumenye bigenze gute nibagira icyo batubwira turaza kuba tukibageza. Imana ibarinde, Imana igumane nawe, ndabakunda kandi ndabishimira cyane.